soyulup kılkıldap, argımağa taral kıldap, halkındı bilse jarkıldap, eki kol epsiz uruldu, ellerдің көбі kırıldı, çak düşkünü tüm boldu. Ey boy tireşken kalın kol, hem biri-birin görmez gün boldun oy. Çağılgan kapıs düşköndey, çaçılıp çama tük gelmey, ot koyduğu tay gıcıldap, ajaldan anık bütköndey, başta oçsun tutuşkan, bakırıp girip tuş-tuştan, jabıla ajalım bürköndey, to düngürep kozgolup, topolong düşüp toz bolup, oşo kara jer araң tütkөndey o. Kıyğандай kılıp kamıştı, kırgındap kılıç çavıştı, havaysız yatkan kırgızga alamatты salıştı. Boru taş bolsun ayayvı, boyunda var ayaldı, bozatıp için jarıştı, kuralsız ayıl kordolot, kuturgan düşman zor bolot. Oşo kubalap kına найза salıştın ha. Baldardı savap дүрбөттü, çaldardın atkan sүйröttü, bilgenin kılıp kıstalak, bizge tütör kimdeşti, taş kaytarar az boldu, tamçtanıp mas boldu, kardanıp cindeşti, tügöl barın ırçuday, tukum kurut kılçuday. Oşana jaldın anang otun дүрбөттүң acıdar bolup soylodun, ağılgan kanga toybodu, düpöktün ayzang uçuna, kim götotot sang oldun, atаңның көрүң arman gün, tagoşondo biregi, kırgızdın barın biregip, karma 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 dep, karmaçı bolsang jayla dep, bayla 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 dep, baylaçı bolsang biregin, eki gözün teң çıkıp, eki kolun sındırıp, zavarzımdın tüyünü alıp barıp salın dep, ölüm kılıp soyun dep, tagoşondo biregi, kaçaytıp gözün oyun dep, biyacağın karasa, tagoşondo biregi, beri gele jatkanın, munoşondo karasaң, ataң көрді дүние, карданып bakırıp, tagoşondo gammanas, kurun kemer çalınıp, kuduretke çalınıp, munoşondo gammanas girip gelgen gezi deyt. Oşondo turgan batırdın, kara öyle turgan senzimin Harbanızlar ağayın, andan amandaşıpdың alayın. Ordoluğun eldin kaşında bugün obondu türlöp salayın. Aldыбызга gel albay, azır elmirbek degen ağayım. Ördök jokto gölünde bugün çulduk bey bolup alayın. Emikem jokto töründe bugün şumduk bey bolup alayın. Yaş balдар geldin aldın aڭың, anda jalpı jurtum karagın. Elmirbek'te ustatım, 6-7 dekabr çoğun konsertim versem dep azır görkömdün oşolurlardı dayardap jatat dalayın. Emi kaşıңarda bul balдар ırdaylı dep gelişte, kalın eldin aldında jırgaylı dep gelişte, önörünө kamçı çap çıngdaylı dep gelişte, ak batasın kırgıstın tıngdaylı dep gelişte. Muna Nur Sultan mana saytkanda, nurlu julttun eritte, ankenin altı sap bulat turbaybıngı, bul akındardın belege, akındardın danar kaçan munan elime tiyet do gerege. Andan aytışışsın bir yerden geze gibiske gelele, altın bekmenen izatım aytışıp görsün bir yerden ardaktap gezek verele. Andanası kendin artından savalayınçı içine, mаңдайында turgan kız, maga göngülдөй burgan kız. Akındın aytkan tilegin jürögümenen do tuygan kız. Hajarың ayday tuptunuk, timele sonundoy kulpurup, izat kıska içine men ırırdayın çıngın çugup,
Tamaşa kılsam izat kız kaça görmөгүн tul tuyup. İzat kız geldi mаңдагыңа, kalkım kutcanat degen uşuda. Kevimdin ırga salayım, bugün gelgen kestin oy tuşuma. Aşık bolup toy жүргөн köp aksının sulu kızına. Bulay çüröktürdüm başkaça can düğünösü doy taptaza. Gircü kuspagan tışına. İçim ısıp doy baratat imeri valsam aceppi. İçicem işte sırt altın bul yinde jatkandan ekpe. İzin kuvay artынан izbetpe tapçudar ekpi. Takmаңдайдан табылып, акакташтай чагылып, бул таныtmay болду каректи. Оп тартып алган өзүнө, тик карап койсом көзүнө, мунун уусу күчтүү карекпиң. Eşiktegi suuk emes мындай эссиз кептерген үшүдүм. Эмнеле деп жатасың эбирейген күчүгүм. Эрге желдей бою барда эс акылы бүтүнүм. Илем деп жүрөт канчалар инде жатканда некти. Жөн кишидей көрөсүң, жал көзүм деп койсо эле жөн айта салчудай даректи. Башкалар жүрсө элим деп бул бото көздөргөң алекпи. Чактырбаймын мен сага чагыла элек данекти. Алтынбек уям дебегин адашып бөлөк даректи. Кантибу деп айтасың мындай кристалдай ой каректи. Üşüböң izat üşübö. Har günü senin oylanyp gire turçu boldun da tüşüme. Bugün tön başta vizattın tüşüp alsam bolobun akmalap gündön izine. Jakşı kıztardın biri da bul girdi kuspagan doy içine. Koskodun ısık sezimdi. Esimen tana başladım, izat görgön kesten özüңdü. Beri deseng dağı veremin moyup alıp da gözümdü. Momumçan eldin astında görüp jatkandar dağı var, sırlarım sağa çeçildi. Iktap koysam kaçbastan, giçine beri vurulup biraz öptürüp koyçu betingdi. Sakaday boyun saraltın, saroru boldu Алтынбек. Sanamdı bölü albaysың, sansız айтсаңдан алтын кеп. Жүдөтпөчү сүйөм деп, мендей жүргөн кызды калкым деп.
жыш кылчы, жамандык ишти тыш кылчы. Бийик кылбай оюңдуң, алтынбек боюңа карабой иш кылчы. Kayttın goň izat alban gep Kodoysum dağı gebiröň aytat meni doy balban dep Ozumdan çıkkanda gepterim Al babalardan doy salgan gep Hazır daldaygan boy var Birokta mı joktur andan köp Mezgil veret doy össünün Menetten akkan ter üçün Tazamattın doy kısmatın Alatın asıl doy jer üçün Biz akın bolup doy jaraldık Hakkalpak kırgızton el üçün Janagı aken akın aytkanday İzat kodoy gona boyum sen üçün Atılıp jogo girgende korkunu bilbes şer jakşı. Aytılıp gelet elimde ayal jakşı, er jakşı. Uruşturgan barısın uşakçıdan görö ker jakşı. Aytışıp atkan Tacabay Altınbek abısından görö sen jakşı. İçine bolsadan izat kız can düğünümdü cılıttın Hayta verse de tügömböt aydandan aşkan tunuksun Hayal zatı doy bolgonsun menüsün izat uluksun A gökürögüň doy gör bolsa tilin bolsa dagı duduksun Sende bolgon suluğa tilegim var izat kız Oşoň erterek köýgö çygyşsyn Çoğun rahmat, kol çabılar bolsun. Anda emесе agayın tuğanдар ушул жаш төкмө акындардын айтыш коомдук мектебине жаңыдан кошулуп келген жаш уулуңуздар бар. Кең таластын жеринен, Эрманастын эринен дегендей Бектен Жакил уулу деген уулуңуздар жаңыдан келип ушул акындык өнөргө баш койду. Анда ушул жигиттен Коргол Досуев атабыздын дүнүйөсүн аткарып берсин, ошону угуп калалы. Жалгыз күндүң аламга шам жараткан эмеспи айландырып денеги кан жараткан эмеспи күн караңкы күн жарык таң жараткан эмеспи ар бир жанга бир бирден ашык эмес кем эмес жан жараткан эмес бул Акыл берип бендеге баш жараткан эмеспи ажал менен өмүрдү кас жараткан эмеспи адамзаттын өмүрүн аз жараткан эмес бул өмүр деген шекерсиң аң өтүп бир күн кетерсиң ошум дүйнө жалгансың өлгөндүң кийин бекерсиң опасы жок адамга ошум дүйнө бекерсиң ажалга чиркин таба албай айтып келбейт экенсиң
Keleringdi bilgizip Kerney menen Surnaydı tartıp kelbeyt ekensin. Neçin türlü can ötkün, neçin türlü han ötkün. Allah Kuday bozdutup atadan murun bal ötkün. Kerbalanın çölünde moynunan tura gezilip şehit bolu ezilip Hasan Hüseyin bal ötkün. Neçin türkün uz ötkün, eneden murun kız ötkün. Jalan kavat kepişçen acan başından sız ötkün. Sozulasın ölgöndö, sol doyosun gömgöndö. Can kişi yok canыңda, жалгыз özüң dünörsün. Etegi yok, cengi yok, en uyga girersin. Eşigi yok, törü yok, еңде көйнөк kiyersin. Ajalgan ayla tabalbay, ajal güçtü ekensin. Alp barıp alıp körüңөсен arı katıgar bekensin. Alp barıp alıp körüңөсен arı katıgar bekensin. Çoğun rahmat, kol çabılar bolsun. Sizlerden batağınızlar teyip buyurusa Kırgızga salım koşkon çoğun akındardın biri olsun. Anda mese gezekti gayradan uşu aytışka bereli. Айтыш коомдук фондунун мектебинен ушул устаты Курсант Нурматов агайыбыз менен жаш төкмө акын Мухаммед Султановго кезек берсек. Akınını Muhammed aldımdan açıktı kabılıp Alısqı Tajikistan'dan atayın gelgen kamınıp Toğlu badaksan deydi eken topozu toğdu jayılıp Gökbörü tartıp oynaşıp gömgön eken kanıgıp Kırgızları alacaktın Kırgızstan'dı sagınıp Götüp gösek deydi eken Köpçülüğü zarıgıp Özündagı bulcaka önerdip geldin kamurup Öse bergenini çek önörün menen tanılıp Muhammed degen bul inim Nurgap'tan gelgen gezegi paygambardın attığını canım Nurgap'tı jakşı bilebiz Kıtaylar menen çekteşip Kıtaylar jerini talaşkan Oğanlar menen çekteşip Oğanlar jerin talaşkan Kayran oşol Kırgızlar kanda çoğurun aldı eken Tajikistan taraptan taktap ayko salalı tarıktan açıp baraktan Kuday Arkan'dın tuşunda Kırgındı salıp oruslar Kırgızdı tildey taratkan Argasından bulardın jaşap kalgan jeri oşol Aytılı tolu badakşan Muhammed'inim gelipsin önerdip soğuk Jürögün önörün bolsa örgöçep Özgöçe jandı ürögün Jakşılap taptap özüңdü Jarışta gelet sürögüm Jaratkan Kuday bir Allah Jaştın bir et tilegin Talıkpay okup köbürda Tаңдайға tildi bülögün Önerdip soqsa jürögün Inimi orundayt maqsatı tilegin Ulusun sözdün arınagan, ustattық жолду тандаган. Koz sözdün arınagan, koluna komuz karmagан. Kursant mınan ustatım kuykumdu sözdün kalbagan. Ustattар menen koşulup şakirtlerin jandagan. Ustattık anan millet dep talimindagın arınagan. Murgapta жүрүп Бишкектеп муңайып талай кайгыргам. Казыгымды кадырлап Мургапка бир ок кактыргам. Анансыз айткан пайгамбар атын жамынып дин таанууга тапшыргам. Кыскасын сөздүн айтканда кыйла жерден сонун деп мен Кыргызстанды жактыргам. Оң ошол кыргындан калган ошол биз Kıyla jelden kelgen biz, saltıdagı kırgızça, sarı kolçun elden biz, akkalpak kırgız atalıp, badakşan toğlun elden biz, toğda jaşap göngön biz, tolgun azap gölgön biz, ızgarda jaşap göngön biz,
ызгарына көнгөнбүз. Эми мынан устатым тоо аралап кыргызга өтүп келсем болобу, дайласын улуу кыргыздын кечип келсем болобу, Кыргызстанга буйруса көчүп келсем болобу, чечилбеген көйгөй көп чечип берсем болобу, болбосоң эмиң устатым алатоо мекен эленди кезип келсем болобу, устаттардын баркыны сезип келсем болобу, анан бойдок жүргөн жан элим сулуулардын жүрөгүн чилкинер менен аттың устатым мезип бил келсем болобу. Көсеңінім көчіп кел қырғыз елі үшін сүйініч. Көтірілет болучу, көңілібіз күйбіз, қойың менен топасың, қойбай айдап сүріңіз, ачық тұрат чегара, айбық байлы кіріңіз. Топозың сатып тамалғындар олы даяр үйіңіз, өз үйің өлің төшегің, қалағандай жүріңіз, қалқында жасайт қамчылыт, орысы бар, түркі бар, Дуңғаны бар, күрті бар, арбасқа болып тілібіз аралас жашап жүрібіз. Ансыз теле Қырғызстан жалпыбыздың үйіміз. Қарқыра деген түреле, қарағая арчағайыңы қай берені көбеле. Негізінен сілерге лайықты жереле. Қайран біздің қарқыра, ошо Қазақа кетті жөнеле. Үзөңгі құшын күрті, Өзбекстан Қытайға өтіп кеткені біздің то. Ақаев менен Бақиевке ақша болды чиркин то. Евро долларға айланып пачка болды сиркин то. Башта болчу біздің то, еми башқа болды. Бойдоқтың іші бойдоқта, қиялында бойдоқтың қыздан башқа ой жоқта. Қырғызстандық сұлуға ашық болған бойдоқта, анық сырын өзіме ашып қойған бойдоқта. Қырғызстандық бір қызға үйленсем қандай болады деп маға сұрау қоймақта. Емнеге болбосын, аптан соным болмақта. Көшіп келсең бұл жақандан соным болмақта. Байыр алып жеріме баш қосып сұлу периге, анда башың әлі бақыт Ruhsat berdin ağayım, götürüldüm anayım, Alato'dan buyursan açıla tokşoyt talayım. Ankeni süygenim var bulacakta başına joluk salayın. Koy topozdu satkan son kostam satıp alayın. Hülgünün alıp sizlerden uykaş sözgö kanayın. Ustad kıskasın sözün aytkanda, Öneriden de baktımdı, süyüden de baktımdı, Emi Kırgızstan'dan tavayın. Баракелде, кол чаап туруңуздар. Мына Курсант Нурматов агайыбыз жана Тажикистан Нургаптан келген Мухаммед Султан уулун уктуңуздар. Эми биякта Кытайлык кыргыз бир тууганыбыз Кызыл Суудан келген Акматбек Султановтан Муса атабыздын, Муса Баетов атабыздын кадимки ойгоном деген ырын угалы. Akılga düşsün ey oygonum, mangemengdina oylonum, altının senin ay azabın ay, aylımda levirgene bulboğum. Kapıstan çocuğu ey oygonum, kadırındın aboydonum, kak
жарым түндөң дегдетип ой халкымда эле биргең ак жолугун колго алган ак жибектей нурланган айылымда сендей болсо чуңа анардай беттен ай нуру тамган Бале. көк жолугун колго алган көк жибектей нурланган халкымда сендей болсо чуңа кавхардай беттен ай нуру Чоң рахмат, кол чабуулар болсун. Мына Акматбек Келдибек уулунан Муса Баетов атабыздын ойгоном деген ырын уктук. Анда эмесе кезекти кайрадан айтышка берели. Ушул барпы атабыздын нугуна салып ырдаган кадимки Элеман Келдибек уулу менен азыркы жаш төкмө акындардын жөжөсү болгон Темирбек Матыбаевга кезек берели. Айтышка чыктык кечинде уктагандар түш көрдү, уктай элек кыргыздар акындарды бүт көрдү. Бирген 16 та баш келди, 32 пут келди, акындардын келди, бүт келди, бакыт келди, кут келди. Айтыш куруп көрөйүн, бүгүн алмадай бала түш келди. Өзүмдүн иним мекенда таптаймын мунун далысын, Темирбек деген атың бар. Те кеңeye берсин арышың, ушул жерде турганда жакшы болсун иничек, обонуңду салышың, көп айтышка катышкын, көп болсун сенин таанышың. Батадан башка эмне дейм, үкем бак карап кыдыр дарысын. Баракелде. Дарысын. Шаңшысын бүгін шармадан ағасы менен инесі. Ой, аға шашмалығыңды қарматып баштадың ғой бірінші. Елімен андан ырдайлың ағасы менен үкөсі, сақасы менен чүкөсі. Қайнаған судай ташқындап қайрыған сайын күчөчү. Емін ақындар келіп эфирге оозунан ырлар ағы беришет. 4-түнчү күнү кечинде төкмөлөрдө келишет. Жеңем жокпуң эминен айылдагы сулулар ага сен эле сурай беришет. Ой, эмиң акынсыз кепти талдайсыз, барпакындай сайрайсыз, комузу жок агам кандайсыз. Бакырып ырдап турсаң да, бары бир барпакын болоң албайсыз. Баракелде. Ağalar baştaydı aytıştı, ak kalpak kırgız elinde. Aldı hazır seni şaşıp jattın dep, adaştın inim kevinde. Muştayından ırdadın, köp nerese var derinde. Atandın balasısından, atana nalat dedir be. Uşu yerden olturup, barpıçan aydı şamın dep, barp balkıp cürem süyünüp, barpın ırdın tulparı, bari bir jetpem güyügüp, barpıday bolboysun desen, bu şayman boldum güyügüp. Barpıday bolsam dep cürem, mende de var bir ümit.
Ey hapa kılbay minimdi, jaşlar kata ketiret, tuğra joldu körsötüp, ulusun anı geçiret, ağanı körüp binösöt, temirbek bir gün jetillet, bıltırgı çocuk orozdor, mintip bu yıldardan doy sekiret. Ağаңмындан akım var, nasat aytıp ketkenge, kırgız senin beyişin, ketem debe çetçerge, koşulbağın nini çek, darvadardaydı zekterge, o kündardan öttü da, senen endi emip jürgöndö, men ırjazat elem depterge. Ağın aytıp köröyün, ayıldağı sulular, seni surayt dep aytты, men suralı vele kelgenmin, ayıldağı sulular, senden şokolad berip jiberse, jolda özüň jey bergin, üylöndüňbü dedin da, mendele boydok sendeymin, meni suragandardın barısın jenge dey bergin. Oy barakallı dey bergil. Tamaşaň aytsam şirele, geltirdin gojiningdi. Aytıştan asıl gep aytıp akındygyň bilindi. Mömölü daraq ilet bayke, mömölü bolsoň ilje. Sen bolsoň meyli birinci, men boloyun kiyinki. Emin aldamçı balaň emesmin, hey jalgan sözgö semirbem. Ahmak balaň emesmin, ataman alat dedirbem. Erinçek balaň emesmin, eki sabırga semirbem. Anan em baş balaň emesmin, enemen alat dedirbem. Emin ağa siz çınagım men garrek, siz abrikos men danek, hacıgın sözdün aytamın, hagalarga koşulup, hakındık degen önördün, haravasın tartamın, emimunan oynoktogon balamın, hagaman gepti talaşıp, o halkım çoň akım bolom buyursa, hak aytış üçün taňaşıp, anan söz uçugum talaşıp, bugün ağa menen efirge çıktım janaşıp. Janaşıp jürör gile. Кезек мага келип калды окшойт. Оондурлардан ырдап кой деп атышат. Элмирбек Иманалиевке таандык сөз обону. Мунарым деген ырды ырдап берейин. Элмирбек устатыбыз ушул ырды көлгө барганда 16 жашында чыгарган экен. Буйурса мен 26 жашымда аткарып көрөйүн. Estesem göldün kuların, esteymin ay seni munarım. Al gündün tağın öçpögün, al gündün tağı getpegen ay, hazır dey estep toramın ay, hazır dalen estep toramın. On altı jaşta kurağım, oylosoň boluňa munarım. Kıynalı menen getebi, kıynalı menen ötöbüň ay, kızıktı görür obagım ay, kızık tele görür obagım. Göljegiň anda meltirep, göňülgöň ay göboy ençilep. Jaljalım özüň uzattyň, jaljalım kaldyň suranyp ay, jayında gayra gelçi dep ay, jayında le gayra gelçi dep.
ой тот болып мен да жанамын ойымдан айғантип атанамын жаңылбайм айтқан сөзімден жаңылбайм айтқан антымдан ай жайында саға барамын ай сезонда эле саға барамын Кыргыздын ысык көлү бар кызыксаң ай келип көрүп ал арманың болсо жашырган арманың болсо катылган ай жегине барып төгүп алай жегине да барып төгүп ал арманың болсоң ичиңде арманың болсо жашырган ай жегине барып төгүп алай көлүмдү да барып көрүп ал Кыргыздын айысы көлү бар. Чоң рахмат. Анда эмесе кайрадан кезекти айтышка берели. Биздин жаш акындардын эң кыйын болуп жүргөн чагылган акын Болот Назаровго жана жаштардын дагы бир жакшы тың келаткан уулу Бектен Абылаев деген уулдарыбызга бир кезек берели. Өнөрдү тарткан араба байкең өз эле жетпейт марага. Арапта сайын чыгабыз 6 күн турат арада. 7-нчи күнү туш болдум мындай жалаңдаган агама. Жүрөгүн билбейм айта албайм, бирок жүп болдум жүзү карагаң. Geziktirdim doyenimde, geremet kılsın tilinde. Jalmangdaysın dep aytsaң, inim jеңилдигиң bilinde. Oy göyrөңдүн aldı bolsoң da көрсөтpö maga zilingde. Ak komuz karmagandan soň Andаңa көбүз айтып өтөлүк. Састымы булду саясат сарыр болуп жөтөлүп. Тирешип турат чоңдоруң иним тилине тикен төшөлүп. Кана журтумаңы барын айтып бер. Жумурбаштың иңгең ой, иним жүрбөсөң бекер көтөрүлбей. Саясаттың айтпаймын, байке самага кезек арнаса. Анткени сасык болот эмеспи саясат менен калбаса. Азгырылып бийликең азыр ар кими жүрөт далбаса. Тарых маданиятчыл таасири сонун элиме. Таттуу таттуу ырдагым байке таң берели кебиңе. Анан маанисин мага туюнчу байке маданият деген эмне.
Бектен берилген өнөр аманат, мына бербедиң суроо табалап. Мындай жон жолпуң инемем, мен азыр жооп берейин чамалап. Бабалардын сөзүнө Байелмирбек айткандай, бакырык какырыктардан башканым бар маданият. Ой, иним таланттың тартуың элиме, дем берсин Кудай демиңе. Сен да таасындап магаң айтып бер, ой, иним тарых деген немине. Жооп бер анда. Бабалардын сөздөрү бизге шам жана бизге жарыктыр. Айтышыбыз азыркы эртеңки келечек үчүн тарыхтыр. Мурдуңуз менен болот байке тарыхта каларыңыз аныктыр. Ал эмиң ыраазы болгун кебиме, ырыңдың ырдай элиме. Ырасын айтчы Бокебай деген ынтымак деген эминең. Тарых деген дойыны чек бул бабалардын сөздөрү. Таасындап менден сурасаң, алардын талыкпай өткөн көчтөрү. Тарыхын ошол унутуп, азыр тамтаңдап жүрөт көптөрү. Ал эмиң ынтымакты сурасаң, сөз барбың анын баасындай. Ырыскы деген жебөгөң ынтымак анын жаасындай. Агаң менен айтышсаң абайлаң инем качырбай. Ынтымак деген ыйык сөз, ой, инем дүйнөнүн формуласындай. Эми капталымда дое карасам, мына комдонуп турган жанатан. Өзү кайсы чыгармаң ырдарын азыр тандасын. Кыргызга азыр ыр сунат менин Кытайдан келген кандашым. Анда бар үчүн ырдап тердесин, көдөндөн чачсын берметин. Заманга келет ылайык, ой, заңкылдап ырдап берсе экен, анда зам икемдин термесин. Баракелде. Толкуган күнүн деминен тоңгон мустагың эриген. Өтүптүр комузчулары көп өнөрпос кыргыз элинен. Сыйкырбың элдин тарыхын сыйгызып черткен 3 кылга. Кенекен күнүн ошолор кемибес толук 100 жылгы. Тарыхта калган жазуудай таңгалткан өчпөс сыясы. Ала тоонун ал күйлөр алгачкы симфониясы. Уккандын муңун тараткан, үмүттүң алга караткан. Күйүттүң өткөн заманда күйлөрдү кимдер жараткан. Көргөнү кайгы сүйүнбөй, көп талант өттү билинбей. Ал эми черткен күйлөрүң алмалуу убактын түрүндөй. Моюн бербей боронго, мөмөсү турган күбүлбөй. Ачылбай канча сыр кетти, айтылбай канча ыңыр кетти. Чек койгон заман андагы чертилбей канча күү кетти. Кошамат кылбай байларга, комузу келген жардамга. Болгон дейт күчтүң ыргүүсү, боору ташыйлуу ажалдан да. Акындан чыкпас теңдеше, ал эми күйлөр кендече. Толкутат туккан адамды,
токтогулдун кербезе миң кыял тогуз кайрыгын миң угуп кумар камбаган тоолукка белек катар төп жорго токоң арнаган гүлдөрдөй мокум камбаган чиркин гүлөрдү сүйбөс барбадам айланган шаңдуу дайрага бул алгачкы күнүм булагы тапталган эки күлүктөй комузу менен кыягы аксакал муратталыны ала тоо бүтүн тааныды эли менен бир көргөн эскини жана жаңына күү чертип таңдың атырган күүлөрдөн көңүл ачылган таланттуу ниязал өткөн тарыхкан аты жазылган айдаралынын көйрөңгү кыргыз жок чыгар укпаган мына бизге жеттиң ар бир кайрыгы бир уксаң ойдон чыкпаган ала тоң элдин сыймыгын атактуу залкар комузчу уста түгүүнүн ыбырай урматтап сүйгөн комузто кайрыктар даана чертилген окшобой бири бирине өзгөчө мука мүн кошкон комуздун назик күнүнө уюткан жанды күүлөрүн чиркин уккуң бир келет күнүгө Чоң рахмат Мамбет Токтого ыраазычылык айтабыз. Анда эмесе кайрадан кезекти айтышка берели. Биздин Мира Койчубекова деген эжебиз менен Улукбек Токтогул отуулу бир айтыш куруп берсин сиздерге. Yenесин жандап кишенеп бүгүн ээрчип чыкты кулуну Енекем менен бир колдоп о элим тосуп ал улук уулуңу Бүгүн көрүнүшү башкача көктөгү күндөй мактаса Болуму дагы башкача толгон айдай мактаса Көздөрүнө карасам көгүмдө жаккан чырактай Күлгөнүнүн ырдашына карасам күнгөйдөн түшкөн булактай Элирип ырдап ойноюна эркелеп энесин сүзгөн улактай Жакшы сөздү баштадың жаркылдаган кулунун атынан заты жарашкан заңкылдаган улугу сенин үнүң укканда эс алып черим жазылат дагы ырдап койсо деп көңүлүм толкуп ачылат комузуңду укканда Гиринелеп койгондой оруган жерим басылат Эй баракалла Акындар менен айтышсам тиишет мага жеңелеп эми сени менен айтышсам эркелейсиң энелеп Сураганы калдыңбы бир нерсеңди келе деп Баракелде кана жооп берем. Кана буга Ой акын болсом экен деп ат тердетип келгенсиң Акын болчу балаңан апамдай акыл бергенсиң Өзүңдү карап олтурсам Апамдың көрөм элесин Өзүңө кызмат көп кылып Ашсам демем кек белесин Ак сүтүң бербесең дагы Ак пейилдүү энемсиң Ардактап сыйлап энедейм Андан башка эмне дейм Анткени кызымды берем дегенсиң Акыры замандын баласы айткан сөзүңдү талдачы ападан кыз сурабайт аркырап беттен албачы
Ата салтын унутса аныкко кызды ала албасын. Ой кыз сурасам жактырбай Кудай урдуң энесин. Жолун кылып сурайын аянда жолуктурмага жеңесин. Кызың бер деп долаган, огутурган кандай немесиң. Жолуктур деп жеңесиң, кайдан келген балесиң. Калтардай узун кара чач, калем деп чийген кара каш, колу күмүш зымындай, бели канжар кынындай. Кызыңдын болсом күйөөсү, кеңеймек улуктун анда дүйнөсү. Колукту мага болууга, татыктуу эле бир өзү. Kүйö kıl desem küygüzüp o, mintip küygüzdü menin enesi. Oy. Salın bir anda. Hatıra göremeyeceğim. Tamaşaladım timmelle, kızın jönele berçü gimmelle. Kız makul bolsoň egerde, suraganга berçele. Kүйö jakşı bolso ger, kayınga kızmat etçele. Kımız jutup alama, berse berip koyoyun, kızım anıy debeseň oy. Чоң рахмат. Сіздерден айтышыңыздар бүттү окшойт. Акжумал жеңем түттү окшойт. Кызым берем деп айтты, улук ушу менен ишиң бүттү окшойт деп. Азыр эстебес Турсуналиев атабыздын андалегин аткарып бере турган берде Мундусбек Борончиевке кезек берели. Кандай муке? Sen bir ay bışkanan delek, özüngдөй maga jar gerek. Kıyalığım batın sonuna, kanday can sizge par gelet. Ay kanday can sizge par gelet. Ay mendey can sizge par gelet. Sen bir ay bışkan çiyesin, uqtasam tüşkö giresin. Kanteyin degen adamdın ay kaygıga salıp жүрөсүң. Ay kaygıga salıp жүрөсүң. Sen bir ay bışkan almasın, kol jetkizbik jaydasın. Başına çıkıp bargan ay bir ölür üzüp albasın. Ay bir ölür üzüp albasın. Ay bir ölür üzüp albasın. Sen bir ay göldün balığı, ben bolsa süzgön kayığı. Balıkka kayık joluksaň ay bolbostur degen ayıbı. Ay bolbostur hiçbir ayıbı. Ay bolbostur hiçbir ayıbı. Sen bir ay tonun uları, men bolsa göldün tınarı. Ularga tınar joluksaň ay tarkabas eken kumarı. Ay tarkabas eken kumarı. Ay tarkabas eken kumarı.
Чоң рахмат. Анда эмесе кезекте Мира Койчубекова деген эжебизге берели. Түгөлбай Казаков агабыздын сүйүү жазы деген ырын ырдап берсин. Кара аке. Кара жеңеме. Себеленип ойлордун жумушак жамгырын салкын тартып караның менден узады кетпе алыска кетпе менин жаштыгым тунчук турбаң агызып шарын ызанын жылтеткен жылдыздын үзүгүндө сен кайда кеткенсиң асыл кечи жүрөктө толукшуп сүйүү жазың ой сен качан келесиң асыл кечи эреңдерден балбылдап сезим бермедин ыйык ойдун шыбырын сенден жашырат күн кумтулган биздеги жашыл өмүргө аппак жандай тилектер жап басылат жылт эткен жылдыздын үзүгүндө сен кайда кеткенсиң асыл кечим жүрөктө толукшуп сүйүү жазың ой сен качан келесиң асыл кечим Баракелде, баракелде. Биз бөлүндүк жамгырдын жазгы түнүндө кош айтыштык апакай кайың түбүндө андан бери жылдар өттү тизилип эл атасың ыр болуп менин үнүмдө жылт эткен жылдыздын үзүгүндө сен кайда кеткенсиң асыл кечим жүрөктө толукшуп сүйүү жазың ой сен качан келесиң асыл кечим Баракелде. сен качан келесиң асыл кечим Чоң рахмат, урматтуу агайын туугандар. Улуудан калган көрөңгү улантат экен өнөрдө, атадан калган көрөңгү арбытат экен өнөрдө. Өнөрүң болсоң өргөчөп балдар, өнөрлүүң адам өлөрбү деп Маданият Тарых Тил каналында кайрадан төкмөлөр келсе төрбөшөт долбоорубузду бүгүнкү күнүн жыйынтыктайбыз. Сак саламатта туруңуздар. Адашып бөлөк даректи кантигу деп айтасың мындай кристалдай ой каректи
Üşüböň izat üşübe. Har günü senin oylanyp gire turçu boldun da tüşüme. Bugün tön başta vizattın tüşüp alsam bolobun akmalap gündön izine. Jakşı kızlardın biri davul girdi kuspagandoy içine. Koskodun ısık sezimdi. Esimen tana başladım izat görgön gesten özündü. Ber desen dağı veremin oyup alıp da gözümdü. Momun çaң eldin astında görüp jatkandar dağı var, sırlarım sağa çeçildi. Iktap koysam kaçbastan giçine beri vurulup biraz öptürüp koyçu betingdi. Sakaday boyun sar altın, saroru boldu altın bek. Sanamdı bölü albaysın, sansız aytsаңdan altın kep. Jüdötpöçü süyümdüp mendey жүргөн kızdı kalkım dep. Jakşılık işti jышкылчы, jamandık işti tышкылчы. Biyik kılbay oyundun altın bek boyuna kara boy iş kılıçı. Kayttın goň izat alban gep. Kodoysam dağı gebiröň aytat meni doy balban dep. Ozumdan çıkkanda gepterim, al babalardan doy salgan gep. Hazır daldaygan boyu var, birok damı joktur andan köp. Mezgil veret doy özsünün, menetten akkan ter üçün. Azamattın doy kısmatın, alatoň asıl doy jer üçün. Biz akın bolup doy jaraldık, Akkalpak kırgızton el üçün. Janagı aken akın aytkanday, izat kodoy gona boyum sen üçün. Atılıp jogo girgende korkunu bilbes şer jakşı. Aytılıp gelet elimde ayal jakşı, er jakşı. Uruşturgan barısın uşakçıdan görö ker jakşı. Aytışıp atkan tajabay Altınbek abısından görö sen jakşı. İçine bolsadan izat kız can düğünümdü cılıttın. Hayta verse do tügömböt aydandan aşkan tunuksun. Hayal zatı doy bolgonson menüsün izat uluksun. A gökürögün doy gör bolsa tilin bolsa dagı duduksun.
сенде болгон сулууга тилегим бар изат кыз ошоң эртерээк күйөөгө чыгышсын Чоң рахмат, кол чабуулар болсун. Анда эмесе агайын туугандар ушул жаш төкмө акындардын айтыш коомдук мектебине жаңыдан кошулуп келген жаш уулуңуздар бар. Кең таластын жеринен, Эрманастын элинен дегендей Бектен Жакил уулу деген уулуңуздар жаңыдан келип ушул акындык өнөргө баш койду. Анда ушул жигиттен Коргол Досуев атабыздын дүнүйөсүн аткарып берсин, ошону угуп калалы. Жалгыз күндүң аламга шам жараткан эмеспи, айландырып денеги кан жараткан эмеспи, түн караңкы күн жарык таң жараткан эмеспи, ар бир жанга бири-бирден ашык эмес кем эмес жан жараткан эмеспи. Акыл берип бендеге баш жараткан эмеспи, ажал менен өмүрдү кас жараткан эмеспи, адамзаттын өмүрүн аз жараткан эмеспи. Өмүр деген шекерсиң, аң өтүп бир күн кетерсиң, ошум дүйнө жалгансың, өлгөндөн кийин бекерсиң, опасы жок адамга ошум дүйнө бекерсиң. Ажалга чиркин таба албай айтып келбейт экенсиң, келериңди билгизип керней менен сурнайды тартып келбейт экенсиң. Нечен түрлүү жан өткөн, нечен түрлүү хан өткөн, Алла Кудай боздотуп атадан мурун бал өткөн, Кербаланын чөлүндө мойнунан туура кезилип, шейит болуп эзилип, Асан Үсөн бал өткөн. Нечен түркүн уз өткөн, энеден мурун кыз өткөн, жалаң кабат кепишчен ажам башыңдан сыз өткөн, созуласың өлгөндө, солдоёсуң көмгөндө, жан киши жок жаныңда. Анан сөз учугум талашып, бүгүн агам менен эфирге чыктым жанашып. Жанашып жүрөргүлөр. Кезек мага келип калды окшойт. Оондурлардан ырдап кой деп атышат. Элмирбек Иманалиевке таандык сөз обону Мунарым деген ырды ырдап берейин. Элмирбек устатыбыз ушул ырды көлгө барганда 16 жашында чыгарган экен. Буюрса мен 26 жашымда аткарып көрөйүн. Эстесем көлдүн кууларын, эстеймин ай сени Мунарым. Ал күндүн тагы өчпөгөн, ал күндүн тагы кетпеген ай, азырде эстеп турамын ай, азырда элең эстеп турамын. Он алты жашта курагым, ойлосоң болуңа Мунарым. Кыйналуу менен кетеби, кыйналуу менен өтөбүң ай, кызыкты көрөр обагым ай, кызыкты эле көрөр обагым. Көлжегиң анда мелтиреп, көңүлгө ай көп ой энчилеп, жал-жалым өзүң узаттың, жал-жалым калдың суранып ай, жайында
кайра келчи деп ай жайында эле кайра келчи деп. Ой тот болуп мен да жанамын оюмдан айгантип атанамын жаңылбайм айткан сөзүмдөн жаңылбайм айткан антымдан ай жайында сага барамын ай сезондо эле сага барамын. Кыргыздын ысык көлү бар кызыксаң ай келип көрүп ал арманың болсо жашырган арманың болсо катылган ай жегине барып төгүп алай жегине да барып төгүп ал арманың болсоң ичиңде арманың болсо жашырган ай жегине барып төгүп алай көлүмдү да барып көрүп ал кыргыздын айысы көлү бар. Чоң рахмат. Анда эмесе кайрадан кезекти айтышка берели. Биздин жаш акындардын эң кыйыны болуп жүргөн чагылган акын Болот Назаровго жана жаштардын дагы бир жакшы тың келаткан уулу Бектен Абылаев деген уулдарыбызга бир кезек берели. Өнөрдү тарткан араба байкең өз эле жетпейт марага. Арапта сайын чыгабыз 6 күн турат арада. 7-нчи күнү туш болдум мындай жалаңдаган агама. Жүрөгүн билбейм айта албайм бирок жүп болдум жүзү карагаң. Geziktirdim doyenimde, geremet kılsın tilingde. Jalmangdaysın dep aytsaң inim jеңилдигиң bilinde. Oy göyrөңдүн aldı bolsoң da көрсөтпө мага zilingde. Ак комуз кармагандан соң Andаңа көбүз айтып өтөлүк Састымы булду саясат сарыр болуп жөтөлүп Тирешип турат чоңдоруң иним тилине тикен төшөлүп Кана журтумаңы барын айтып бер Жумур баштың иңгең ой, иним жүрбөсөң бекер көтөрүлбе. Саясаттың айтпаймын, байке самага кезек арнаса. Анткени сасык болот эмеспи саясат менен калбаса. Азгырылып бийликең азыр ар кими жүрөт далбаса. Тарых маданият таасири сонун элиме.
Аттуу таттуу ырдагым байке таң берели кебиңе. Анан маанисин мага туюнчу байке маданият деген эмне. Бектен берилген өнөр аманат, мына бербедиң суроо табалап. Мындай жон жолпуң нинемем, мен азыр жооп берейин чамалап. Бабалардын сөзүнө Байел Мирбек айткандай, бакырык какырыктардан башканым Алгыс өзүң дүнөрсүң, этеги жок, жеңи жок, үйгө кирерсиң. Эшиги жок, төрү жок, эңдей көйнөк кийерсиң. Ажалга айла таба албай, ажал күчтүү экенсиң. Алып барып алып көрүңө сен арыкатыгар бекенсиң. Алып барып алып көрүңө сен арыкатыгар бекенсиң. Чоң рахмат, кол чабуулар болсун. Сиздердин батаңыздар тийип, буйруса кыргызга салым кошкон чоң акындардын бири болсун. Анда эмесе кезекти кайрадан ушу айтышка берели. Айтыш коомдук фондунун мектебинен ушул устаты курсант Нурматов агайыбыз менен жаш төкмө акын Мухаммед Султановго кезек берсек. Akın ine Muhammed aldımdan açıktın kabılıp. Alıskı Tajikistan'dan atayın gelgen kamınıp toğlu badaksan deyteken topozu toğdu jayılıp gökbörü tartıp oynaşıp göngön eken kanıgıp Kırgızları alacaktın Kırgızstan'dı sagınıp göçüp gelsek deyteken köpçülüğü zarıgıp özündagı bulcaka önördep geldin kamurup öse bergenini çek önörün menen tanılıp Muhammed degen bul inim Nur kaptan gelgen gezegi paygambardın attığını canım Nur kaptı jakşı bilemiz Kıtaylar menen çekteşip Kıtaylar jerini talaşkan Oğanlar menen çekteşip Oğanlar jerin talaşkan Kayran oşol Kırgızlar kandayça orun aldı eken Tajikistan taraptan taktap ayko salalı tarıktan açıp baraktan Kuday Arkan'ın tuşunda Kırgındı salıp oruslar Kırgızdı tildey taratkan Argasından bulardan jaşap kalgan jeri oşol Aytılı tolu badakşan Muhammed'inim gelipsin önerdep soğu Jürögün önörün bolsa örgöçep Özgöçe jandı ürögün Jakşılap taptap özüңdü Jarışta gelet sürögüm Jaratkan Kuday bir Allah Jaştın bir et tilegin Talık boy okup göbürda Tangdayga tildi bülögün Önerdep soqsa jürögün Inime orundayt maksati tilegin Ulusun sözdün arınagan, ustattık joldu tandagan. Koz sözdün arınagan, koluna komuz karmagan. Kursant mınan ustatım kuykumdu sözdün kalbagan. Ustattар menen koşulup şakirtlerin jandagan. Ustattık anan millet dep talimin dagın arınagan. Mulgapta жүрүp Бишкектеп муңайып талай кайгыргам Казыгымды кадырлап мулгапка бир ок кактыргам Анансыз айткан пайгамбар атын жамынып дин таанууга тапшыргам Кыскасын сөздүн айтканда кыйла жерден сонун деп мен Кыргызстанды жактыргам Оң ошол кыргындан калган ошол биз Kıyla jelden kelgenbiz, saltıdagı kırgızça, sarı kolçun eldenbiz. Akkalpak kırgız atalıp, badakşan toğlun eldenbiz. Toğda yaşap göngönbiz, tolgun azap gölgönbiz. Izgarda yaşap göngönbiz,
ызгарына көнгөнбүз эми мынан устатым тоо аралап кыргызга өтүп келсем болобу дайласын улуу кыргыздын кечип келсем болобу Кыргызстанга буйруса көчүп келсем болобу чечилбеген көйгөй көп чечип берсем болобу болбосоң эмиң устатым ала тоо мекен эленди кезип келсем болобу устаттардын баркыны сезип келсем болобу анан бойдок жүргөн жан элим сулуулардын жүрөгүн чилкинер менен аттың устатым мезип бил келсем болобу Көстеңінім көчіп кел қырғыз елі үшін сүйініч көтірілет болучу көңілібіз күйбіз қойың менен топасың қойбай айдап сүріңіз ашық тұрат чегара айбықпай эле кіріңіз топозың сатып тамалғындар олы даяр үйіңіз өз үйің өлең төшөгүң қалағандай жүріңіз қалқында жашайт қанчылыт орысы бар түркі бар Дуңғаны бар, күрті бар, арбашқа болып тілібіз аралаш жашап жүрібіз. Ансыз теле Қырғызстан жалпыбыздың үйіміз. Қарқыра деген түреле, қарағая арчағайыңы қай берені көбеле. Негізінен сілерге лайықты жереле. Қайран біздің қарқыра, ошо қазақа кетті жөнеле. Үзөңгү кушун күртө Өзбекстан Кытайга өтүп кеткени биздин то Акаев менен Бакыевке акча болду чиркин то Евро долларга айланып пачка болду сиркин то Башта болчу биздин то эми башка болду бойдоктун иши бойдокта кыялында бойдоктун кыздан башка ой жокта Кыргызстандык сулууга ашык болгон бойдокта анык сырын өзүмө ачып койгон бойдокта Кыргызстандык бир кызга үйлөнсөм кандай болот деп мага суроо коймокта эмнеге болбосун аптан сонун болмокта көчүп келсең бул жака андан сонун болмокта байыр алып жериме баш кошуп сулуу периге анда башың эле бакыт Ruhsat berdin ağayım, götürüldüm anayım Alato'dan buyursan açıla tokşoyt talayım Ankeni süygönüm var bulacakta başına joluk salayın Koy topozdu satkan son kostam satıp alayın Hülgünün alıp sizlerden uykaş sözgö kanayın Ustad kıskasın sözün aytkanda Önerden de baktımdı, süyüden de baktımdı Emi Kırgızstan'dan tavayın Баракелде, кол чаап туруңуздар. Мына Курсант Нурматов агайыбыз жана Тажикистан Нургаптан келген Мухаммед Султан уулун уктуңуздар. Эми биякта Кытайлык кыргыз бир тууганыбыз Кызыл Суудан келген Акматбек Султановтан Муса атабыздын, Муса Баетов атабыздын кадимки ойгоном деген ырын угалы. Jeri soyulup kılkıldap Argımağa taralkıldap Halkındı bilse jarkıldap Eki kol epsiz uruldu Ellerдің көбі kırıldı Çak düşkünü tüm boldu
Ey boy tireşken kalın kol, hem biri birin görmez gün boldun oy. Çağılgan kapıs düşköndey, çaçılıp çama tük gelmey, ot koyduğu tay gıcıldap, acaldan anık bütköndey, başta oçsun tutuşkan, bakırıp girip tuş-tuştan, cabla calım bürköndey, toğdun gürep kozgolup, topolong düşüp toz bolup, oşo kara jer arang tütköndey o. Kıyğanday kılıp kamıştı, kırgındap kılıç çavıştı, havaysız yatkan kırgızga alamatты salıştı. Boru taş bolsun ayayı, boyunda var ayaldı, bozatıp için jarıştı, kuralsız ayıl gordolut, kuturgan düşman zor bolut. Oşo kubalap kanan ayza salıştın ha. Baldardı savap dürüp öttü, çaldardın atkan süröttü, bilgenin kılıp kıstalak, bizge tütör kimdeşti, taş kaytarar az boldu, tamçtanıp mas boldu, kardanıp cindeşti, tügöl barın ırçuday, tukum kurut kılçuday. Oşana caldın anan otun dürüp öttün acıdar bolup soylodun, ağılgan kanga toybodu, düpöktün ayzan uçuna, kim gostotot sang oldun, atаңның көрің арман күн, так ошондо бирегип, кыргыздын баары бирегип, карма 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 деп, кармачы болсоң жайла деп, байла 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 деп, байлачы болсоң бирегиң, эки көзүн тең чукуп, эки колун сындырып, забарзымдын түбүнө алып барып салың деп, өлүм кылып союң деп, так ошондо биреги, кажайтып көзүн оюң деп, бия жагын караса, так ошондо биреги, бери келе жатканын мына ошондо карасаң, атаң көрдү дүнүйө, карданып бакырып, так ошондо гамманас курун кемер чалынып, кудуретке жалынып, мына ошондо гамманас кирип келген кези дейт. Ошондо турган баатырдын карап эле турган сензимиң Арбаңыздар агайын, андаң амандашып доңалайын. Ордолуң элдин кашында бүгүн обонду түрүлөп салайын. Алдыбызга келе албай, азыр Элмирбек деген агайым. Өрдөк жокто көлүндө бүгүн чулдук бий болуп алайын. Эмикем жокто төрүндө бүгүн шумдук бий болуп алайын. Жаш балдар келдиң алдыңаң, анда жалпы журтум карагын. Элмирбектей устатым, 6-7 декабрь чоң концертим берсем деп, азыр көркөмдүң ошолорларды даярдап жатат далайын. Эми кашыңарда бул балдар ырдайлы деп келиште, калың элдин алдында жыргайлы деп келиште, өнөрүнө камчы чап чыңдайлы деп келиште, ак батасын кыргыздын тыңдайлы деп келиште. Мына Нур Султан манас айтканда, нурлуу жулттун эритте, анткенин 6 сап болот турбайбыңы, бул акындардын белеги, акындардын даңар качан мынан элиме тиет до кереге. Андан айтышышсын биерден кезеги бизге келеле, Алтынбек менен Изатым айтышып көрсүн биерден ардактап кезек береле. Andаңасы кендин артынан сабалайынчы кичине, маңдайымда турган кыз, мага көңүлдөй бурган кыз. Акындын айткан тилегин жүрөгү менен дотуйган кыз. Ажарың айдай туптунук, тимеле сонундой кулпуруп, Изат кыска кичине мен ырырдайын чыңын чугуп, тамаша кылсам Изат кыз кача көрбөгүн тултуюп. Изат кыз келди маңдагыңы, калкым кут жанат деген ушуда, кебимдин ырга салайын бүгүн келген кестең ой тушума.
Aşık bolup toy жүргөн köp aksının sulu kızına. Bulay çüröktürdüm başkaça can düğünösü doy taptaca. Gircü kuspagan tışına. İçim ısıp doy varatat imeri valsam aceppi. İçicem işte sırt altın bul yinde jatkandan ekpe. İzin kuvay artından izbetpey tapçudar ekpi. Takmandaydan tavılıp akak taştay çağılıp bul talıtmay buldu garekti. Optartıp algan özüne tik karap koysam gözüne munun usu güçtü garekpi. Üşügün eşiktegi suuka mes mындай эссиз кептерген üşüdüm эмнеле деп жатасың эбирейген күчүгүм эрге желдей бою барда эс акылы бүтүнүм илемдеп жүрөт канчалар инде жаткандан экти жөн кишидей көрөсүң жал көзүм деп койсо эле жөн айта салчудай даректи башкалар жүрсө элим деп бул бото көздөргөң алекпи чактырбаймын мен сага чагыла элек данекти алтынбек уям дебегин Akılga düşsün ey oygonum Mangemengdiğe oylonum Altınım senin ay azabın ay Aylımda levirgene bulboğum Kapıstan çocuğu ey oygonum Kadırındın aboydonum Kak jarım tündün o degdeti boy Halkımda lebirgen av Ak joluğun ey kol kalgan Ak jibekte nurlangan Ayılımda sende yo bolso çuңa Anardaya betten ay nuru tamgan Vale. Gök joluğun ey kol kalgan Gök jibekte nurlangan Kalkımda sende bolso çuңa Kavhardaya betten ay nuru tamgan
Чоң рахмат, кол чабуулар болсун. Мына Акматбек Келдибек уулунан Муса Баятов атабыздын ойгоном деген ырын уктук. Анда эмесе кезекти кайрадан айтышка берели. Ушул барпы атабыздын нугуна салып ырдаган кадимки Элеман Келдибек уулу менен азыркы жаш төкмө акындардын жөжөсү болгон Темирбек Матыбаевка кезек берели. Айтышка чыктык кечинде, уктагандар түш көрдү, уктай элек кыргыздар акындарды бүт көрдү. Бирге 16 табаш келди, 32 бут келди, акындардын келди, бүт келди, бакыт келди, кут келди. Айтыш куруп көрөйүн, бүгүн алмадай бала туш келди. Өзүмдүн иним мекенда, таптаймын мунун далысын. Темирбек деген атың бар, те кеңeye берсин арышың. Ушул жерде турганда жакшы болсун ниничек, обонуңду салышың. Көп айтышка катышкын, көп болсун сенин таанышың. Батадан башка эмне дейм, үкем бак карап кыдыр дарысын. Баракелде. Дарысын. Шаңшысын бүгін шармадан ағасы менен инесі. Ой, аға шашмалығыңды қарбатып баштадың ғой бірінші. Елімен андан ырдайлың ағасы менен үкөсі, сақасы менен чүкөсі. Қайнаған судай ташқындап қайрыған сайын күчөчү. Емін ақындар келіп эфирге оозунан ырлар ағы беришет. 4-cü günü geçinde tökmölөр do gelişet. Jengem jokpun eminen ayıldağı sulular ağa sen ele suray berişet. Oy emin akınsız gepti taldaysız, barpakınday sayraysız, komuzu jok agam kandaysız. Bakırı vırdap tursan da, bari bir barpakı ne bolon albaysız. Bana geldi. Ağalar baştaydı aytıştı, ak kalpak kırgız elinde. Aldı hazır seni şaşıp jattın dep, adaştın inim kevinde. Muştayından ırdadın, köp nerese var derinde. Atandın balasısından, atana nalat dedir be. Uşu jerden olturup, barpıçan aydı şamın dep, barp balkıp jüröm süyünüp, barpın ırdın tulparı, bari bir jetpem güyügüp, barpıday bolboysun desen, bu şayman boldum güyügüp. Barpıday bolsam dep jüröm, mende de var bir ümit. Hapa kılbay minimdi, jaşlar kata ketiret, tuğra joldu körsötüp, ulusun anı geçiret. Ağanı körüp binösöt, Temirbek bir gün jetillet, bıltırgı çocuk orozdor, mintip bu yıldardan da sekiret. Ağanından akım var, nasat aytıp ketkenge, kırgız senin beyişin, ketemde ve çetçerge, koşulbağın nini çek, darvadardaydı zekterge. O kündörden öttü da, senenen diyemip jürgöndö, men ırjazat elem depterge. Ağın aytıp köröyün, ayıldağı sulular, seni surayt dep aytты, men suralı vele kelgenmin. Ayıldağı sulular, senden şokolat berip jiberse, jolda özüň jey bergin. Üylöndüňbü dedin da, mendele boydok sendeymin. Meni suragandardın barısın jenge dey bergin. Oy barakeli, dey bergin. Tamaşan aytsam şirele, geltirdin gojiningdi. Aytıştan asıl gep aytıp akındığın bilindi. Mömölü darak ilet bayken mömölü olsoň iyilce. Sen bolsoň meyli birinci, men boloyun kiyinki. Emin aldamçı balan emesmin, hey jalgan sözgö semirbem. Akmak balan emesmin, ataman alat dedirbem. Erinçek balan emesmin, eki savırga semirbem. Anan em baş balan emesmin, enemen alat dedirbem.
Эмиң аға сиз чынагым мен карек, сиз абрикос мен данек, ачыгын сөздүн айтамын, агаларга кошулуп, акындык деген өнөрдүн арабасын тартамын. Эми мынан ойноктогон баламын, агаман кепти талашып, о калкым чоң акын болом буйруса, ак айтыш үчүн таң ашып.